Muslim English Language Institute. Hello. سلام. سلام. My. مال من. زما. Name. نام یا اسم. نوم. Also. همچنین. همدارنګه. Province. ولایت. ولایت. Where. کجا. چېرته. Meet. ملاقات کردن. لیدنه کول. Nice. دلپسند. نازنین یا نجیب. ښکلی یا په زړه پورې. Listen to these sentences. به این جملات گوش دهید. Hello. Hello students. My name is Shahpur Siddiqui. Name. What is your name? Also. He is also a student. Province. My province is Paktia. Where? Where do you live? Meet. I meet my friend. Nice. Our teacher is nice.